Bon sa nilha pa itim pau Pathen ngailut Pathen. Amen. Dunia min hinpi kiti uhinani nayo. Changsang nga pangpingi mi som le mi thumahi kipam le jingin. Ichi min hinpi si hi ayo hun ki kanting le. Huina taudan tingin pakai mini tim na lehet sa nakawini masanahi. Wale tunihi kamdok teni kuhiin jika lang chun kuhin na kelbimatu ikihilubin hoy tamay hon nahet sin tadimu kata sa ni nahet abanin kelas ni sanatsun agaw lang kanpulat ku pasar ku ini tawin at humchan na chun nula pa chunga sa temo huna ikilubin tunit hahi Pathen ngailut nathu si nahi Bible sang simdinga sut so pipa binen simdota ichi tenen simdota ave binen simngai ta putin ichi kan be ichi be la bin sum patwa simbe kin rom unga changi ahi Pathen ngailut na pathin na im sabnai aji amiti le iho son sinaim lai taun iho kerin Krista na kita nahi Pathen na tini simbo ibo sabadingin kati utahan tunit hahi Pathen ngailut na sunsahi hoy ni kano alada unumin ama sapinin gospel John mong punchab solo unatsun at sapa chamkatse apitan hi imunin Pathen sapa hi katse sini ahi bangilla sapa chamkatse kan luhi michon si iho hinti ningin kalwa ya pita Pathen ngailut Amen. Biji chun achapa chamkatse kiti hi kira samile Pathen ngailut na kiti kipi ngailut dahi sacrificial love na kipi ngailut kira sen biji chun hi chun sam pu he chin ni na Genesis 2 sang som na lang su David de kille Kema nang le menu ka nang chihada man chihata kilo na ko koiti ama pachun nang ma luchana sima nang ma ama pa ka lu ko chiti ni ilai chigana hile nang le ama no chihata kilo na ko koiti Chilai mo na menu hi kuisi. Bible ko ay simdaw na lezong na binagisun ko nunga ham nupi ham yung kihepo kuy sang ham ti yung kihepo. Ahin na Bible he pa na isisimay na Isaya mong sagi Changsang nilina chun nunga karagajin sa pakat ahingi ama minsi numer kitiginari at pichilai chigana hile Genesis buntum Changsang anwa ama nu kitigi nunga hitiwa kichi telefimita ahiwa nila miniti ham tiwa kihenai na isim kinai hile Matthew suki pantupa bunka Changsang lagi na kanan siya ichiwa Genesis buntum som na aman kitile Isaya kung sagi som nalina
nunga thing kitinuhi amin hong kisi ta amin chu koi habitia hele jose min aindi tidinga ajihur meriam chawka iya chu bichi meriam sunga pin paka Yesu Krista chu satan lu changa bo chidinhi satan kiti egul changa bo chidinhi hichi gulin satan alaksai paka Yesu Krista ting pela tini chun satan thane ni sa bo sana suchita ni Pathen bangbalhan hichi pa chu Genesis bung saw naman ui dunay panay ay labana gyar ki diuchi piya mitya hele amanu chiha kiti se hichi amanu kiti chu meriam che ki se ta achiha chu koya mitile paka Yesu Krista ki se ni lamkhana se ya hele kathi numating meriam sunga hong pin din se nai tua question ki do diwa ka de chi piha Pathen hi izakai bol pin Genesis bung khasmi gana hele sim tilin Pathen in banale sin simta aban jigat kina hele wa unhanatila wa aunji ha nisam nanti laumji tui khanglen nanti laumji tui khanglen sumachung ngaza razan nanti laumji leisit chuma sanam kim hum nanti laumji chule ham palum ke nanti laumji thirsim jo si abon seke atin mu yang ka kaurwa akama tua puna wanui pun biasi ni akhne dan sukidan sulana ai lehitsan ge ya thil bol ki pachu michon se te to nalinga I ifota mi himlim ne Malaysia na hum pe ne de Pathen ya thil bol ki choi ya ile mi himin hum pe gi ya le mi him te ku ro mo de वो सतन नम यम के मा शिव नहीं अदम ने भी यम के शिव नहीं अही वांग के मा परमिशन लविन नगिन कमिशिव सतेनी अदम ने भी चु शिव ना नन पुयु निन्न ने था दाम ने दिला दिगिन न कोई ता नहीं अही वांग ने शिव पा के मा कनु पो दुनिया की पने अदम ने भी चु जोन सिख की ना को ने ahindo kita ia kapun do eti yung kisay inte sulana kilo hitia cha siya ila chamdo ka minit nga suma wanwe chitin nam tinamu ko dita ai le hisan ge thilbol ke na ya ier kia ile Pathen sa pa Yesu su nihima ke kal aji ikiha aji chui piamiti le ho he thejing kisi ke kangdom sa na ho ta kahi laji hingha ma lo kana kai kaloi ko yo ho to lo kana ko ni lo puna ka chi ti mo le lap pi ani si mi te tang te na hin jong ji na mu kha wa si mi te tang te na hin jong ka bet no he ji kalam yo pen yo le chom ka kumai ka veji ka ve na ila ma hola si mi te la hin group kum kam na ni tin mu ka group number 1 ho ko tang te pa ha kan pe kong bong de ti ka pen pe ako la ma kayu kichi ko ani ding mo loi ka tu ka bet ki na ile anung kai loi ku ki nu ge min malama kaya anung lama anung kai loi jo ka dung dong ki bi bo ai le anung kai lama tu la kan sai ba ka ki chu group thum no ho ka chu ma pong ki ba
na tam te chu ma hon pong ki cho ki bor ki sai te ki no mo ka sa amma agi na ka ma wa chu ma kan saki ki ho ke ki di han na le cho lo zong ho wa ki zong ho ma agi na ka i pi ma chu ma kan nei ba ale so tu mini ba se han na ti da ti di nga ka an ala jilan lung sim Yesus si miten tam te la po walal be se ni tun kalung si Yesus lung sim na da su kin mo kala il tam te bi ka che min apu ko ka koi nai si mite ki pa wa ki pa ni zam che ni tidak tidak Ken kalung siya na kakwai na ipiga maho sa ipiki bola ni hello kyusu. Akiho sa kijat lihan ng hile. Tuni tilkilang siya. Ipi kariho. Isabu kiwiho iwan na lento. Tuni wang himnati kung tapunte. Infi kung tapunte. Isi saja tapi kimutu tu. Ahiwan bang saat itu iman kita menjadi tidur. Kensi mite kalau sini ketikopi ketiwana si mite ada macam tidak dipikir boleh mau nehelo tujuan. Demneh Doungel Pathen hin ama Pathen hin ni hon ni mo han na ni mo lo ni ai wangin hiti chun bolta han na ni e hon Pathen mi ngai na i pi ti he lo ni dia se Pathen mi lu sin na Pathen mi ngai na hi athu da agilu da anata lo pi da anasata Kecil tai hon, ini tai muda. Cule ikut tai tau hamba. Input ilmu na bicara tu. Pathen ni ngai maka. Ken sini suka Ethiopia sini tiada tiada dengan sini kabur mana tiada. Demneh Doungel kita pas sini ke Kisudi. Alam waktu kasihan kata tin sulit, ngailut kihet begitu. Ilo, ibu masuk Pathen ini ngailut nau het cinti ni masuk. Pathen ini jauh sienda, nang lagi kami himlim demer kuan besuma pina, nan sampai nong tua, jule jasa sampai nong tua, aban pin lagi mana sampai tua. Acai na pinating pela hong kipa na chu o Pathen chaniya ngai ham kipa chu in hette mu chu ilo dia chu Pathen mi ngai na kichi tai hette ni no Pathen chu mi him ni ma ki na ila wa mu lawi Pathen paghan awani Leisina kum som thum la thum divel dhan na tangin som thum la thum na so de na ma hi palimi mola ba kar to ai la ba na kar to lung mahin tu na ma hi ban ga ma ta ni ilo Yesu Krista leisina ka de na kar to ge ba na chen ta ai la tua ki do ri ma ba de un chi pia mi tile Paka Yesu Krista lesin apa na wana kertawahi hagaw kinungso kina Pathen kinungso kinita. Ay lo lesin nam lai bang bangatsu mihim lim na merkuwa unjing na ay ham. Hui chi yo che. Si gumon si. Mihim lim na merkuwa.
big room hall Pathen lima man le ta e room hall Pathen kin so kita na kipa na lungge sino na het sim na si kipa Pathen ngai na kan si eho gela hi olivit mula penawan kama kim dia Pathen kin so kita hagawa taringa musgilwa taringa gel ahi wala paka Yesu Krista bana kan tolong ni leisi nam lai bang bangin mihim lim le tulang jingta nahi aum jinge tisi tiki he na mitya ele sol sabung sagi sum tu patan simler sun gospel men na sanari men barhon Stephen ki kipan Pathen ko sejin so kilawin na sem binahi ase la yun Stephen ki kipai kiling din mo namta at hiko tahin pan la mabita wan la maga ben hinde wan pada ki hona Pathen jil lama mihim sa pa adin kamu ati julana ati dawa mihim sa pa ti chukuya sinam Yesu Krista sinam Jesus Pathen jil lama adin kamu nakiya hele hagaw ki dumusulo tine chulana leisi nam lai bang banga wana tuwa himihim limne tuwa amari chuting le second coming ting le amahi wana puna leisi nam kumkitine Hichiniting hile olivin mo na ken taim kodi Hichi olivin mo keni isuwa Di ngomli tamu ki pajar di Hichi chu Jehoshaphat di ngom ki tidi nahi Hichiniting ngom na chun le sinam lai bang Banga wana puna himlim namen Wa le sinam kindi Kumsang lenggama Israel sa te suna vai Chuting le kumsang le ngama bai hom jo tim le lantu na kamat kitan na umutin lantu na kamat kitan na kisay ting le tunso dam ki panita atasan lo jo siwam chudam ne dira sigiro Krista ta sana ping tha jo siwam chu tunso dam pakai ta tunso na undiwa Paka Yesu Krista hi hisepat ng latso Pathen kinumso talodi eho ni mu thedi mo le ito ka thedi chule kilai kom pidi mo loy le bulai mo kom pidi mo ba le sinam lai bang bangachu paka Yesu Krista tun sona ni himni mo undita eternal son of God tun sona Pathen sa pahinali mo Pisui pizia mitile nang leke ngai jiwa Pathen ni na laga tunso na di manero pachen ko na mihim kisu bai Pathen kamban man Pichan gira chu Pathen ni ngai aile tu hin question kan hin nungai ni gol hanin dong ma ki ini jin chuna ta yo ha ki het lo na nani sau mai thi ai pi yong le pasalin jo nunga nu adong man su anai nunga nu jo adong pa ne gol mo le pa ma le pa ma afi kham ni kon annan thela
kucing lihat hau tu gila gila ni. Apa kat yang orang kigelong lenggelo. Akhir tamu sepani hitiasi. Boinu kema nama kalungsi kanai ne athui naslan. Asal lamin kimuti anna ilahe malai mursa asal. Athu lama te dingile nang kanai ne sulam ki kamle sana. Agak na akhir thangani na chuni pesi kinang boino ke manang ma kanusik kanai ne athui na sa ahil chin na ding thado pau nom po nasa ye chun na hi ka ho pau ui simudin sa nang katal po na chunga thosi to ding ng kanong ko ato tayo yung le at salida yelo ha ay suna agila itsan gi pama kilungsin na numero lungsin sa po dunia na ho sisi yung sunam tanay Isan gaya na lungsi nanay luta dong bulong ho. Tulan baro lekhi ta. Hite ita bang dapar kis kulang lekan talogin nahi. Ahi wangin la hinte na ding wang katse se on. Icui pi. Kung sungahi bo pi na kiso nga mai kadong manuwang hindo thidi na kitile kadong manuwa hindi ko po le kung sungin bo pi kiso tani isisi na kami kaya malang mo sa Ve Pathen ni ngailut na bidikin. Nangin na domanu ahinte na lima. Kung thom se bo sa bidikin na maksa. Ay wala Pathen ni ngailut na bidikin ka. Kung thom se tuai po. Kung song thom tuai po. To sot na. Mihim ne mere buang disumeta. Disunang lagi ingay di Pathen kambanan. Ican gaya sa Pathen nang lagi ingay. Aniyaw hiloy. Abanin rom bumasang ginachigat kinahin. Eho helin anathita nahi di kuchan kinakina. Eho helin amanathita nahi. Isi ikabang ngailut na ham sa pawai siya ile substitutionary la yo pawai siya ile Pathen ngailut na ikhe luwa thinap sa Pathen isi sun hisi hethi na dimusu Genesis bungthum som na segi sinti ngailut na Cuin mihim paza aman, namman najinu thuna nela, nane dohin nahi kiya tu kapisa kingan niya zihir, namma siya leishi jahigaw saksanita, namma siya leishi jahigaw saksanita, ichimini hiti. Pathen ni adam le li chunga na lungham alung na da na lungham da na
minamu ke thing ke khane kila adam hian je bu chu anujam ta tur ta je chema je gi de bu chu lamang ki lama je bolai ta hi pathin ku ki ta chu akhada ha kai ta mi ama ba adam ku changa chunin thing ke chu tur je na ni ta ni Hichiniya chu pathin na khada ha pe ya adam cha je pe ya hi le adam hi to so na damna chi hu hing na kitia ma di ma mai pa ta ahi wa na pathin in ithi di chu adi mo be se e la na ki e ngai lu e ho chunga hum chu din John sit thi na mol kun pa chu pathin in tur je na ni hi dia che ho kela e ho gau sa ichani kelwa le si hi gau sa chana ta hi me the yo dia che ho kela ni ta ve na te satan ki tipali pathin na gau sa pathin gau sam na chuma ama khela thildam pathin na gau sa biya itunia hi kana ile zakok sum ku bele satan inam pathino mityata sanin ama ki sana ki hotona ki thing thi ma mu hi ve yo pathin ki sana ki thing khalo ti satan wa pathin ta sana ki thing thi ahi wang lang ki thing han lang ki thing hi jom le satana ni ma tu tu so khata ma ko ki pa ta I bijena me ina ma ki ali pathin hildam raw sa ko kalkata ka college a ko raje ko ye ku China ho zat sin ki ti ama hin seram ku ki lai ku ite silam itia seram ku ki lai hin bol sakingai tak pasal ni lekha hin sim nani class tension hin sim ani ta ham chu ahum pass to pe ai wana thil kidam ta ka chi hin first division ahum pass pa kum sombal kin akiwak na ni khat me jong anui ka ane yang kikai Piche loi pa second division na hum pa aja no class 10 in sim hum pa loi pa ni tin ge ka class 10 hum pa sit ko wa pass lang na ka sim di ato the ta ka ko di piche ni tin chu ka loi pa tanui sa te ti ge ala rijal hum su khana aloi pa so first division na han ki ama second division pass lam nan ans to the ta kada ahum to na hai mi pi ho chu athi ta na ka che ri ba nu ai ba me na loi pa cha ve na hai ani sa nui lo China ma yung long ta aji ko hin loi pa chu gur pa be kum somba le ki bo ta ai ba men la tu ni san de ka bin nan ni yo ka ta som tu chu ma chu ni sa te te ri ko ti to thim ta ko ba mi to na mi chu bom sia ni sa kam ta nang ka na ni Pichini pia sam kin na bol pa ki chunai lung hai lu ka ba ni ka I pi ka su khil ka to ki lu bol pa lung se ta nei se ki aman se lu
Pathen nasi masansia takar azo jemai aman mai mur ka koin se ka golpa ho ve atin chumna daga aloi pa na ga bena hela ni du diu je luna Vietnam loi la tin nei da pizza nam ta mi nam mu ti ko nam mu yengi golpa ve kafun nadim na nuiding kaki guna le kafun nadim kan ti kan na hichi mu yin puma ko ki ti ba kan ti ham ati na se chai chai jo ke ti su ham dan su thi tha le ni ta na ki ti ne ka se nong chi piam ti le chi thi tha pa ni kunung tin le kafun nadim su da me le ti mu na aji samao ni ma alung he ham da kathing ta sana ki thing long le kathing gao sa na chuma chuai pa ya chu hu hin na ki ti ngai cha de long le ama ho ti upai lo ai la tu ni hoi wam pama ma yin ve na ipiji Pathen ni ngai lu nathu se ti kita Pathen ni hu hi nathu se kita ata sano adi ni tu so ta na ko in mu the ni mo jesu kal ya ta ta ko e wa kita nahi hichi hi piji am tia ile e ho chuma chu ding zon se hi na mo tu ni ho chuma chu ding pa chu Pathen ni na la da tu je na mi pa eho khela ko je pham chu dunia ro hingte ni ma ri Pathen kan la na ti che Pathen ni na sa hichan ge khoma chu Pathen ni eho khela ri le se la ba sa hu hingte te ni ma ri le kha bu ka sin England ba mahi uchani kingan buta uchani ho au pa hi ho ki anau pa elek gamla ke mu chini chi hi la ni khari hu la hu gi la ki thuta ahi wangin in lim de ti wang ko so lim de ti wang no thing lim de Pichalai ta hi amanin ta athuha gela thuha puya thuha dap dim dap che ta azona hi thiring din nam au pa hi tuni wang hi kitte te ne tai ti he be chung pe yang lam kanau pa hi kalor ko hi ti ha Here is an overcoat of Yachana, an alpa, Nasudha Nama, giving overcoats an alpa, to let you look and a tsunami, of Pan Buzo, see an alpa so much in you, see a much Gilin Hizo, see an alpa set you, see a mass, Dap kiti su aman kuit atsai na naman kita ni ala hun han phare ti kher phani ai putte na ga ben ba anau pa elek su aman ki usani anau ku ta aven wa na ma na ka ta ti sa ala nau pa elek ba sa na kai na ye chana ma tu phat sa ni so bi ajen lam sa au pa la hoi ta hung lim da ho he na hung hin da pa alek ki ti pa hu pa chama ki pa ma ni ka u pa ki he la chi
Kau pa nong lo le dunia ke mai le sinani kalau di kahi. Acukia le kau pa ingai je. Kacunga cubing din lo sian tu. Dab jo sian tu. Buyo sian tu pa kakiala. Kini ti ka boleh ham aman. Akige dinahile agel tu. Changsang kat putar kat amade je. Memorial stone kat punin atsuma. Bob died for elect. Bob elect kerin kita ilasu. Au ba thi ni ko hum pada kom sin. Asam khol atakas. Ken kevin lamazoni au pa na gachi. Au pa chizana chibe ko. Icho upa nai na le. Hibang na ichun kayo pati ho. Ichung wa tonsot hi na gilin hong kipay. Iho chunga chuling chun. Jesu na ma chunga sakta. So siya na hui pinong jo siya manay ko pitagin. So siya na kopi hong jo siya manay ko pitagin. Ama na kêu sa ni ho eu kumugin. Hi na chan bi ni ho pero na kita. Acukia le chen ge ngai pa so. Yo ni dia long ni ha. Ingai lu na we sa na ipi bol yu ha. Ipi bol le han paka che ho chu na ki pa di. Bichi tu ni ai ge di ra. Yesu ni che het ni ni ma di. Kusim kan ni se. Ko kan ni mansa ko pasal ko. Anu hi abade ni ko ta. Anu bade ni ko ngin pa ni no pin pa ni ge ta. Anu bade ni ko hi ama adu pin ta ka present ka ho ni. Ikya anu hai ke. Yesu hai ke ka ga lo pin. Eno nagin leisi chunga nu pin so hai ke hi. Ye chun na bade ki pati ni hai ke kai present nahi ki nu. Ani na pa hi to pa na pin kita. Kinade pin ta ka pin. Anu na de pin ta chi pun ti la rose pa. Ani na pa rose pa ka hol ti. Eno leisi chunga nagin na de pin ta rose. Nabati presenting in rose pa ka pi. At humnala sa ina naw ka pi. Kaute ni na lupin na di pin kini pi. Kinba kanunay lupin ta pi ka pi nakigyan. Ala nun leisi chunga ay lupin chu ipi dan tihan dia ta. Kuy malang ko. At isa na po na humpin lo at sapa kaysa na kanunay idang puti tiyogero pa. Ichi yeso naman ako sa pungin punglin mo na puntong lin ka na sa umuam sa ako. Eno tunin na mati ipaki na kimpi imanang pati. Paulin pin pa na lupin hai tin present. Abana panadi pin rose pa na present. Kinbang heno nangay lupin pa na badi present pati mo. Nangin nangay lupin ko ya hidan tiya kagera. Natisa na po na hunti. Natsapa kaysa na nangay relation sa mga punti. Ichi yesun nangay lupin natsapa kaysa. Na badi present dingin kahunti pe na timpong suka sa natupay. Na day ne mansa na tu ne mansa mati anu ko tulad ito ay hitse mo sa kunla present na bola ba nung kimtang kapin siya sa
Pathen pilong kipana, Rose pa pilong kipana, Ahiwa mong timsun kape na tong kape, Anel pilpa kipi na pa sa nulu, na tong kape na nagati sunan. Anu kipana pil tatsu, Anel pilpa pilpa. Ibang niya yung tunihin kasukit. Pathen hinchan gaya sa ingay mulai musim. Iho naman, ipipiw na kipaalihan itiyan. So makan nabi ang kipanan ti, kilpadan lang na bolang kipanan ti, ahibang nila Pathen kipa na pinkaling sutiyan. Leisit sunahin, building asong izan hanlang, Jeep ka karmen tamizan hanlang, sumlapay sanadan pa suman tamizan hanlang. Itseohi Jesu na tipilos. Jesu na tipi ko ya mitiyaya mitson sinang lefeli tipi. Isya cita sa pompi ilumpi pagaw tumpi pakal dunia pipamin na day dinimon sa naku na kahong kipitinta ipiwa ita sa kumpihin ko kumpihi Krista dengan kipihatin selwala icisama Pathen kipahin dalam politik kesehatan ye juntuni sopri jo le counseling dengan ici counseling ahi nama nagaya dengan dipimpin ipi supakaya dengan kapila kipahin John Sidlumiya tasan na Yesus Krista kahingin pula kalian kalima di sana amalibang tahin kumangkin kikipita ay kici ngailut Pathen kipa di nagyan kuba kici pa pakai pi taksuken pakai katino nahi kicen si handa Pathen nathu si do pang bong sawan Pathen kipahan